Dali tapakibat, batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayolaga. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayolaga. Ikanta tayo po. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayolaga. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayulaga. O munye kayong kapasalamatan king Gino, uling mayapya, wagas sing lugod na at alanganga. Masanting palak ing magsantong king Gino, kesa king manalig king kaparang tao. Masanting palak ing magsantong king Gino, kesa ka ring pamuntok daring tao. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayulaga. Gino, ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kekang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, ing sikwildang baturing manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Kanita ing Gino, ya ing makikararaptanan king tune, makapagmulalang lalawan. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayulaga. Itang daratang king lagyo ning Gino, bendisyonanes ibat king templo, tanggap yang kanwanan. Gino, ika ing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kekang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, o munye kayong kapasalamatan king Gino, uling mayapya, wagas sing lugod na at alanganga. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayulaga. Batong sikwilda ding magobra, meging batuyang mayulaga. Pamamasang ibat, king numuna ng sulat sangwan. Lawan nyo, nung nuanti, yung lugod ng ikpa, kaya katamo. Tunay na katamong kaluguran, inya mayayaws tamong anak na ning Diyos, ating kamatutuanan, anak na katamupin. Ing sangkan o bating yato, nakatamo kikalalanan, ya ini. Ene akikilala in Diyos, kapilanman. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatamo ning Diyos. Dapat, pamalino, nung nano ing maging kararasan tamo. Makanyan man,
Baluta mo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo. Uling akit tamo, ingkeyang tunes sarili. Ing amano ninggino. Salamat king Diyos. Ako'y maya papastol nga naninggino. Balo ko rin ka na ako at din ka na ako balo rako. Ingginuman tabay ake kayo. At keka Timore. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Iyesus nga na karing pariseo. Ako ing maya papastol. Ing maya papastol makasadya ng idaw ning biyena para karingkey ang tupa. Ing makiupa ang tiningaliwaya ing talagang pastol at elakeya ring tupa. Lalakwan nala titipladya ning akakit ning daratanging lobo. Inyaing lobo sa lakaya nala isalbag ding tupa. Ing taong makiupa, titipladya, uling makiupa yamo, at alayang sariling masabal karing tupa. Ako ing maya papastol, nung makanadong ingibpa balo nako, at ako balo kay ingibpa, makanyan kula naman balo ring tupa ko, at ila balo rako, at makasadya kong mate para karela. Atin ko pangaliwang tupa, alapaking kuralay ti, deti man kailangan ko lang tayran, pakiramdaman ding siwala ko at mi kametong namong kawan, lalam ning metong mong pastol. Ingib pa kaluguran ako, uling makasadya kong idawon nining biyeko, banket at tanggapan kong pasibayo. E nailako ka kuning ninuman, idawon kong kusang lub, antining atsu king upaya ko ing idawon ko, atsu naman king upaya ko ing tanggapan kong pasibayo. Itiya, ingunutos ng daptan ko, dingib pa ko. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayungan, kalisangan. Kalisangan. Pota pong malisangan, eko po magpari. Eko magpari. Diyos ko, kung pwede kong magmisang maka-shorts na mo. Maya pa, agat panapon po at Happy Easter po kaya kayungan. Ole nyo na, malisangan kayo. Kayo may bugmakibat. Happy Easter po kaya kayungan. At tamo pa mo rin po king panawuna ning pamanyubling mebye. At manano na sanang kabang pagselebran tamo, ing pamanyubling mebye na ning Ginoo, ating mititimu karing puso tamo, nung nanong klasing imahin, at nung nanong klasing panlalawe, ing sukat tamong akit, emo king alimbawa na ning Ginoo, nuneking kayang pangatao at kadiosan, adaramdaman tamo at akakit tamo, king banal amisa. Minsan, may kipag-birthday ko po king metong amatuang 70 years old ketang dati ko pong pibata na parokya. At karin po, ewari po at na po kasakiting mag-birthday ngeni. Mihaliwan na po yung requirement.
Dati po tang mag-birthday ka, simple mong nung ating pamangan, po, nung simple mo pin, manatad ka mong pamangan kaya siping bali, pwede nang spaghetti ang po yung pansit, ang pong nanupa, Shanghai, po. Pero ngayon po, tina po talagang mag-party ka ring miyayaliwa pong lugal. Inya po at na po kagastos ing mag-birthday ngayon. At taliwa mo po itang ela po may kontento kitang manarkilalang lugar. Diyos ko ring anak po ngayon, mag-birthday la mo, atin la pong pictorial, po. Pictorial la po, king meto nga lugar. Ban kanita mo, talagang bala mo, daigde po yung kinasal, Pero may kapag-birthday ko po, talagang ini pong matwa, uli po sigurong may swerte at may nawala po biyering kayang anak, talaga pong pinictorial ini pong 70 years old, ang matwa. Dela de po king meto nga farm, months before naning kayang birthday. At kay bat na po nita, talagang mig-pictorial ya, balam dalaga ya, po. Balo po, ini pong matuwa. At anya pong datang na po yung birthday, mig-perform ya. Kasakit po yung mag-birthday, ating kapang performance. Anya pong mig-perform ya, aba, mig-kantaya, tinok ng kupo kayang pamangang ko. Kaba pong magkantaya, ing mic talagang tututok nepong makanyan, tsaka liad-liad pong makanyan. Ay, balo kaya rin na po ning birthday, sinuatang balo nga idol mo nga ako. Kulahan meha mo nga na. Pilita Corrales nga ako. O balo mo, makanano nga kanta ka, tingkang kanyang-kanyan, po. Puta po nga idol, tala po rin tao, pakyapusan tala, pakyapusan tala. Sabi ko pimpuke kayo, yung elementary ko po, metong po karing artistang pakyapusan ko, itambuak ng itambuak da po retang Backstreet Boys, po, reta pong imbuak da po kanita, Kimpia, Kimpia talagang pakyapusan iingkong ko po kanita, mahilig ya pong pantalon, detang ausan da pong bell bottom. Ay, idol balo kay idol mo. Ako, Elvis Presley nga ako. Po. Pota pong idol ming meto nga tao, iyeng padron mo. Potang idol ming meto nga tao, pakyapusan mo, nung nano ingakakit mo kaya. Kaluguran kong kapatad, ning kay po ing pamag-idolize, ang ganya mo ketang nung naning susulod. Ning kay po yung pamag-idolize ngening panahon na iti, nung nano namo itang makalto, nung naning hairstyle, nung naning makeup, nung nano namo itang makalto. Pero papakit na ning ebanghelyo kay katamo, nung makananong dingke katamong idolize, aliwa mo po dapat nung naning forma, aliwa mo dapat nung naning susulod, aliwa mo dapat nung nano ing makalto. Nung papakit na ning Domingo nga iti, nga na ning Gino, yako ing mayap apastol. Nanong sasabyan na ning ebanghelyo kay katamo, dinescribe ni nga pong Gino nung nanong susulod na, dinescribe na ni nga pong Gino nung naning hairstyle na, dinescribe na ni nga pong Gino nung naning makalto kaya, ing dinescribe na ni nga pong Ginong pakyapusan kaya anting maya papastol, metong mo, panugali. Panugali. Ing tune mong idol, aliwa mo itang pakyapusan mong magimalan. Ing tune mo dapat idol, yapin itang mayap adaraptan. Ing mayap agagawan. Nino mo po kayo Kenny, ding idol dalaring karelang pengari. Isipan nyo po, ring mayap ay alimbawang pepakit da po din pengari. Detang masanting a pepakit da kayo nga hanapin po, anya pong anako pang malati, metong po karing prinsipyo king pamilyame, ning pong talagang kasalukuyan ing talagang masakiting bie. Metong po karen prinsipyo mi yapin ini. O ini po ingikit ko karen pengari ko. E bali nang dumanop tamo. E tamo mo sana mana ako. E baling dumanop tamo. E tamo mo sana mana ako.
Nya kaluguran kong kapatad, kaniti pong Domingo na ning maya papastol. Ganakan tano mo, detang maya papastol, detang inidolize tamo king bieta mo. Detang linawe tamo king pamibye-bye tamo, anong nukarin ing karelang maya pa pamibye-bye, iyang lalawen tamo, aliwanong makanano ing karelang fashion statement, aliway tang makanano lang memostura king bie, nune agyampang king kay king kasakitan, penikwanan da, king maging mayap lang alimbawa ke katamo. Inyapin kaluguran kong kapatad, oy ning papakit na ning Ginoo. Ing ke katamong mayap papastol, papakit ne ke katamong ing mayap ay alimbawa. Inya po maniwala ko pa mo rin po, karetang tawing ing prinsipyo da, it is a leadership by example. Ding tawong talagang mag-lead karing tao, ding pengaring talagang mayap, aliwa mo retang pengaring mamyeluho karing karelang anak. Aliwa mo retang pengaring mamyeluho karing karelang, karing king karelang pibale-bale. Nune retang tawong tuturuda lang sumulong king karelang pangatao. Inyapin kaluguran kong pengari, ikami pong pari, aliwa mo po'y kaming maya papastol. Aliwa mo po'y kaming pastol. Agyangi kayo pong pengari, sukat kayong mayap apastol, mayap ay alimbawa karingke kayong anak. Ningkay po kasi balata mo, mayap tamong pengari, ustong babyeyo, ing burida ring anak yu. Inya po ining pakatandanan yu, kayo pong pengari. Datang ingaldo, ningkay po ating pengaring agyang malila ring karelang anak kampian dala. Agyang marok ing gagawan da ring karelang anak, panusigan dala. Inyatandanan niyo po, pota pong dagol da rin laring anak yo, at penusigan niyo laking marok, potang gawa la pong krimen din, potang dagol la kasalanan niyo. Ding anak ka panusigan kabang malatila pa mo, at ding pengaring dapat maging maya papastol, dala tuturong sumulong pangatao, at basta'y biye mo muing burida, potang dagol la rin, gawa lang maragula kamalian, aliwayi lang mi kasalanan, nune ikayong mi kasalanan. Inya po paga nakakupuke kayo. Ibiyeyo in ganaganang kailangan daring kaya kayong anak, pero eyo bibiye in ganaganang burida. Ulitan ko po ito. Ibiyeyo ing ganaganang kailangan da, pero eyo bibiye ing ganaganang burida. Nung buriyo lang sumulong din kaya kayong anak, king karelang pangatao, sukat kayong maging maya papastol. Ot sasabihan mo yan namong, wari po yung maya papastol, dapat lagi la pong masaya din papastolana. Baliw po, metong po karimburi ko pong imahining maya papastol, ita pong magdalang tukod. Po makanyan? At inla pong balamur, ita pong king obispo, ing tukod na po ning maya papastol, pakanyan niya. Bakit makanyan niya? Po tanging pas ing tupa, menabu yaking bangin, inyapin po ating yang makanyan, kakakit niya po itang gagamita ng apundong, oreta po makanyan la po istura rin gagamitan da po ring pastol niyang minunang panahon. Po tapong misalalak yung tupa king nanumang tanaman o kaya po may nabuya king bangin at may kasabit ya ing gawa na po ning pastol igutane palubne po ketang makanyan ban kanita akwaning pasibayo. Makanyan po yung gagawa na ni nga pong Ginoo kay katamo. Babiyena yung kay katamong pamangailangan. Tuturo na katamo ketang biyemayap at inggagawa na sa sagipa na katamo karetang bage makarok kay katamo. Pero yung kaduwang function na po nitang tukod, yamo po ban kanita sagipana ka. Tunay ban kanita, palatukana ka. Ban kanita potang masyas kabuntok, palatukana ka. O itapuing function na ning tukod. Potanging tupa masya siya buntok, kailangan meng barugan. Inyay kayong anak, ding pengari yu ilang maya papastol. Potang tuturuda kayo king mayap. Ing masakit ngeni, binawal da ka nga 2 beses,
apulo kakakatak. Ela po makanyan din nga anak niyan eh. Si biyanan me, dua ka sinabi, apulo ya sinabi ng anak mo. Always remember that when your parents tell you the right thing to do, it means kaluguran da kayo. Potang ding pengariyo sa sabiandang, kamumuling ganingaldo. Buri na sabyan, concern laki kayo. Potang babawal da kayo, ketang buri yung gagawan gagadget kayong patingapon kabukas. Buri nang sabyan, sasagipan da kayo, ketang sakit adaralana, ning ke kayong gagawan. That is why always remember, na lawen tala rening tawong maging mayap apastol kaya katamo. At potasanang dagul tamo, ingugali da yang pakyapusan. Katatawlian po, madalas po tapong mababasa ya ing ebanghelyo na ning mayap apastol, ikami pong pariyo, ikaming lalawan niyo. Ikaming magpastol, ay idem pari pastol la, ay totoo naman po. Ikami pong magpastol kaya kayo. Papastulan miying parokya. Papastulan da kayo't pakanan king tinapi na ning biet king amano na ning Diyos. Pero oy ni po yung tandanan niyo. Ing pari, eya mo kabud magpasaya ka rin parokyano. Ing pari, aliwa mo itang buriyeng pari, uling mumuntayang paneking kaya kayong okasyon. Ay, kalugurang kayamong. Bakit? Balang ating kaming okasyon at tsuya. O tamo nga lanay king okasyon nyo. Di ay nebore. Ningkay po, ing pari, kailangan na namang palatukan din parokyano. Inyapin po, potang kimwanan da kayo din kaya kayong pari. Buri na sabihan, tuturo da kayo. Da kayo buring manabuking bangin. Da kayo buring mipakarok. Inyapin ningkay, papalatukan da kayo, ningkay kakamuanan da kayo keng parokya, uling atin hustong gagawan. Inya po eyo po expecting pariyo, nating kayong gawan masanting keng parokya at kay ba't, okay mo yan. Buri na sabyan, potang da kayo kakamuanan king husto, da kayo kaluguran. Potanging tao, ustume. Potanging tao, papalatukan me. Potanging tao, tuturume. Buri ng sabihan, kaluguran me. Tauli na mo po. Agyang pang nanggawan tamo. Pengari ka, pari ka, leader ka. Ating datang nga panawon, ating kang mayap ay alimbawa. Makanyan? Agyang pang makanano me pekakayaping ke kang pari. Agyang makanano ming pekakayaping ke kang pengari. Agyang makanano ming pekakayaping leader nung nukarin me manakit. Ating kang atin at ating kang akit, masanting kaya. Bakit? Kasi nakeman perpekto. No man perpekto din ke kayong pengari. Inyapot ang ating kayong akakit, masanting ka rin kaya kayong pari, ating kayong akakit, masanting ka rin kaya kayong pengari, yung pakyapusan. Aga nakake po ining meto nga mag-serve kem pisamban kaya tapon dating parokya. Minsan natin niya sinabi ka na ako, impengari na, imana, likwana la. Bakit? May kapanintun niya ngaliwa. Kay batan yan lumapit, ya po ka ko nga na, o nambalak mo kanyan, bala ko po makone kem pa mag-serve kem bisamban. Metong mo po yung sinabi na kako, balo ko po la po perpekto din pengari ko nga na. Ko la po kasaman, pero mimwa ko karela. Pero metong mo po yung nga sabi ko mo nga na, king pepakit da rin ka na kung pengari, o ini ing eko dapat pakyapusan karela. Kaluguran kong kapatad, agyampang kaluguran yu laring kaya kayong pengari. Kaluguran yu laring tawong maging modelo para kay kayo.
ela kapilan man maging perpekto. Pero po tangating kayo nga kakit masanting ayalimbawa karela. Ing tuturo ng Kristo kay katamo, lumawe ka kay nga pong Ginoo. Oyan ing emo dapat pakyapusan karela. Watutu, kaluguran nyo laring pariyo, kaluguran nyo laring pengariyo, kaluguran nyo laring mani muna kay kayo. Pero po tangating kayo nga kakit masanting ayalimbawa, aliwa ilaring lalawenyo. Ing lawenyo, ing apong Ginoo. Uling i Kristo, yamu kabuding maya papastol, apotang kulang na ngalimbawa daring tao, kaya tamo lumawi. Manano na po sana kaluguran kong kapatad, ikatamong pengari at mani muna king balayanan ng Diyos, makiapos tamo kang Kristo, ing tune maya papastol, asukat tamong talukyan king bietamo. Amen. Pasyag tayo po yung kay katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ako. King Diyos, sigpang mayupayan totoo. Linalang king bano at yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayan ng banal na Espiritu. May bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. May pako king krus, mete at mikut-kut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepay tesya banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan totoo. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko kim banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kim pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Maus tamong ini king impatamong at subanwa, pasalamat king binyene kay katamo Yesus, anting Ginoo at modelo ning pamaging maya papastol karingaliwa. Katamong manalangin, iba, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay pastol ay yung tungkol daw, ya inga tabayanan de, ing kawa ng Kristo, king Laguno, Papa Francis, at ding sablang obispo, para ka ring pari at religyoso, at ding sablang aliwa pa, ating dake king obra ng pastoral, ning Santa Iglesia, manalangin ta king Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing makayanib, karing aliwang koral tupa, para karing iglesyang kristyanong atina king dalaning pamisan metong, at para karing anggang bisang makiramdam king katutuan, manalangin ta king Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing tupang melili, para karing lihim mama ko king iglesia, para karing sablang pagdulapan ng pisan metungan, makapadurot kaya, ing maya papastol, manalangin ta king Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing asong gubat, ababala, king kawan, para karing pasakit, karing talasalpantaya, di magkapilit, papanahimik, king reliyon, at ding sablang misasara, karing karelang balugbog, king siwala ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing dakal a komunidad, alang pastol, para karing alang pamuntok at magdilidiling kakapkap king karelang dalan, para karing misasagsagan at alang ditmang lugod a komunidad, para karing tapat a pastol, ay eraan tinjan ding tao, manalangin ta king Ginoo. Igpa, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Hoy paming malugod, pasalamatan da ka, kang king Ginubing Jesucristo, abinye mo ban maging maya papastol mi, at peparalayang tubod, inya panalangin mi na rin kay kaming pari, ding kay kaming pengari, at ding sablang mani muna kay kami,
maging kami mo naman sanang pastol, king metong at metong kapamilataning pamakyapos miking alimbawang binyanan ning kekanganak, itinganaduan miking kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon matanggap arapaning Diyos ibang lubos mayupaya. Tanggapanay saning Ginoo itindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakataan ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ipami pagkalub mo, ing apamatulanda kakapilan man king kapamilatan dareting misteryo ning pangakabos, baning pamisundumi nga langtok ng king obraning pangmangabos mo, mamunga nga langanggang tula para kay kami, itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo. At keka antimore, Yat nailaring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamat taking Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matuliding purian ampon pasalamatan da kakapilan man ampon no karin manaw Ginoo, lalong-lalo na kaniting panaw na miyay ni Kristo ing Paskwami. King pamidaw na king katawa na king altar na ning krus, miyayalilan lang ganapa sakripisyo ring ay ning matuwang tipan. At king pamayampang nakekaking sarili na para king kaligtasan mi, yapamurin kabuding pari, at yan naman ing korderong miyampang king altar. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Pasko, ding sablang tao king mabilugayato magsayala, antimurin ding sablang upayam po ng anghel ning banwa, daralit laking ligaya mo, alang tok ng ngamingan pong pupuri. Sanctus,
Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli na ditay panigapumi, idugtugming espiritu monti mo titi pangambun karetingayin, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lobdinaw ning biyen aking pamaylasampon kamatayan na, ing Ginong Yesus kinwaning tinapi, pepasalamata na kampon pinuri o iba, piraso ning tinapit dinwang ni karing disipulo nat nga na, kuanan yiti kayo nga nat minom kayo kaniti, uling itiing katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyin mo naman kay bat na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis, pasibay na kang bepasalamatan ng pon pinuri, at dinwang na iti karing disipulo nat nga na, kuanan iti kayo nga nat minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayong po nalanganggang tipan, kami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket kami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gagadakan mi mapamakalulong ipaing kamatay na ting pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya kay ting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaryan mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ikaming sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan mi way paing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatat ming pepainawan at maninayang subling miye at ding sablang mihangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gaon mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng Maria ing Virhen induning Diyos, ding apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kabanding panahon, apor yan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambienampon kaya, ipamayupaya, kagumning banala Espiritu, sablang dangal, at ligaya kekamanggaman kingalanangga. Maus tamong ini king iba karing amanong tiro na ning Ginong Hesus.
Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, pangking saup ning kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalangang. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana mabalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banalak kapulungan mo, pamayapan ang ponpisan metungan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ning ginuman tabe ke kayungan. At keka antimurin. Makita mo po mi kakapatad tangan king kapayapan. Kapayapan po ke kayungan. Kaluguran kong kapatado, ining katamong maya papastul, i Kristo ing kordero na ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tamang yaning tatanggap kaya kaniting banal apami tipon. Ginoo? Ginoo, ek matampan tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O maya papastul, lingusan ming mipnong lugoding kawan mo at ding tupang may at busking malnang daya ning anak mo. Papangain tuliran mo lang tayran, king pastulan na lang kapupusan, hitingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At lumbagi, mamili kang maya papastul. Detang taong ngemo mo ihaidolay, solidaring karelang fashion statement. Nonelawen mula, detang taong mituturuke ka, king gusto at mayap. Kadwa, maging mayap tamong pastul karing aliwa. Na sana kapamilatan daring alimbawa tamo, maging lang mayap ding aliwang tao. At katlo, potang dingega na ganang lalawen mong maya papastul king paligid mo, migkulang laking maya payalimbawa, o nalamaging maya payalimbawa keka, panikang lumawe kang Yesus, yamu ing bukod pastol.
Ingginuman tabi ake kayo, at kekaan timori. idukoy laring buntok yu at manigapuking bendisyon ning Diyos. Inginong Diyos sa migkalob kaligtasan ke kayo at minampun ke kayon timong anak ng tune, king kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak ng bugtong, pagkalob na sana ke kayong tulang bunga na ning bendisyon na kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyon na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya kambedaring pamilyayo, ingib pa amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne umeta nang eni kambening kekatamong mayap apostol. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia.